kraću biografiju koja možda neće govoriti o svemu onome što je Danijela do sada uradila, ali ću predstaviti, dakle, ono što je najosnovnije. Danijela Tasić-Cvetković, rođena je 1974. godine u Odžacima, završila je gimnaziju Veljko Petrović u Somboru. Nakon završetka više škole za likovno i primenjenu umetnost u Beogradu, upisuje Fakultet likovnih umetnosti i slikarstvo. Diplomirala je 2003. godine, a magistrirala je 2007. godine na istom fakultetu u klasi profesora Jovana Stivačkog. Član je UNUS od 2003. godine, dobitnica nekoliko nagrada za slikarstvo za vreme studiranja i nagrade Somborskog likovnog salona 2017. godine. Mnogo putuje učestvovala na grupnim izložbama, izlaže i samostalno. Sa porodicom živi u Somboru, radi u Apeću. Ovo je potvrda nagrade Danijeli Tasić-Cvetković sa prošlogodišnjeg Somborskog salona. I ove godine smo organizovali konkurs, i ove godine smo primili radove, i ove godine za 3 nedelje otvaramo Somborski salon. Kao ideja da se predstavi ono što se novo desi u somborskim ateljejima, a istovremeno ova izložba pokazuje u stvari da, iako nagrada stigne u prave ruke, što sam potpunosti uverena, taj rad se nastavlja. Nagrada je uvijek istovremeno i potvrda i priznanja, istovremeno i podstrek da se nastavi. Ova izložba je u stvari nastavak njenog rada, Danijelovog rada u protekle 2 godine, gde je ideja, osnovna misao o postojanju očne tačke koja određuje u stvari način na koji svet posmatramo. Ako poslušamo Šimića koji kaže da su pesnici čuđenja u svetu, onda mi se čini da su slikari odgovor na to čuđenje. Moguće da je u stvari u nazivu same izložbe očna tačka vidljivo i nevidljivo sadržana sva bit likovnog izražavanja. Dakle, Danijela kreće od same suštine, od definicije toga ko ona jeste, u kom prostoru stoji i odakle posmatra, i dok pratimo njene slike i dok pratimo čak i njen iskaz, bilo u katalogu, bilo postavljen dakle na ulazu u ovu galeriju, polako prepoznajemo da se ne radi samo o mestu, nego da se radi u trenutku, u vremenu. Jer biti zapisničar onoga što se s polja dešava, istovremeno odreagovati i na ono što se unutra stvara je u stvari, pretpostavljam, suština umetnosti. Smatram da je Danijela u stvari svojim slikama, pogotovo tom revnošću kojom u stvari izražava svoj stav o sebi, o vremenu i o mestu u kome obitava, revnošću u smislu da na jedan vrlo suptilan i nežan način beleži unutrašnji titre. Ne samo kroz to što prepoznajemo u stvari tu nežnu gamu, taj emotivni pristup boji, ja ne znam kako bi to drugačije mogli nazvati. Jer je u stvari ta finoća kojom u stvari ona iskazuje svoj stav, istovremeno nama dala tu nežnost i lepotu. Uspela je u stvari da iskaže sebe, što u stvari nije lako. Svi mi koji malo poznamo vidimo u stvari da samo smo dublje ušli u stvari u njeno biće, jer je dovoljno velikodušna da to pruži. U samom obraćanju, jer u stvari kroz obraćanje koje je likovno, tako ispravno i u formatu, i u pristupu, i u obradi slike, koja je svakako više svojina, prepostavimo u stvari i možemo reći suštinu onoga što ovo izložba nudi. Vremenske daljine, lične i univerzalne, su i dalje osnovni
pokretač i izvor mnogobrojnih motiva koji me privlače. Pored sećanja, nadanja, motrenja, sam trenutak postaje jedan od ravnopravnih činilaca kompozicije. Jer upravo kroz taj trenutak, koji jeste deo beskrajnog vremenskog toka, ja prihvatam mesto, puštam da deluje i učvrsti očnu tačku posmatranja. Damjeni se zahvaljujemo za njenu tačku posmatranja, a mi ćemo pokušati da prepoznamo naše očne tačke. Hvala lepo.